To se zove fundamentalna atribucijska pogreška. Kad si ti uspješan, kad je neko drugi uspješan, onda to je pitanje moje sreće, ovaj mu je pomogao mama, tata da su meni. Jel? Kad je neko neuspješan drugi, to je karakter, vidi ga kak je, normalno, ja bi znao bolje od njega. Kad sam ja uspješan, to je karakter, znaš ti koliko sam se ja potrudio. Kad sam ja neuspješan, a okolnosti. I to se zove fundamentalna atribucijska pogreška. Šta to znači? Znači kad smo u nečemu uspješni, naravno da smo se trudili, naravno da smo dali maksimum od sebe, ili gotovo maksimum, i onda gledamo u okolinu, ko nam je tu pomogao, koje su bile okolnosti, jer nam nije važno što je istina, ali kamo usmjeravamo pažnju za idući naš neki projekt. Pa da vidimo kad se okolnosti iz vanjske strane, izvana promijene, da se ja znam adaptirati promjeni okolnosti vani. Jer sam ja tako i tako uspješan i znam da šta sam radio, to znam. Kad sam neuspješan, okolnosti su sigurno bile neke. I bit će opet. Ali ajde da ja sad vidim i fokusiram pažnju prvo na sebe. Što ja zapravo nisam dovoljno dobro odradio? I to nam zapravo prevenira, taj Kobayagi igra nam prevenira da ne napravimo drugi put istu grešku.